I pozdrav svima ljudi, Serbian Gamer ovdje, odnosno moje ime je Marko i danas sam odlučio da vam pokažem kako da odnosno da skinete FIFA 14 i to možete početi. Trebate imati internet, odnosno vaš pretraživač, kod mene Google Chrome. Sve što treba da odete na ovaj link, ja ću vam to ostaviti u deskripciji dole, uđete na taj link, treba ovako to da vam izgleda, ovako ovdje ima ovakve fajlovi i samo početite na torrent. U stvari morate imati torrent da bi to skinuli, to vam neće sad pokazati. Kad to skinete, pojavit će vam se ovako. Pojavit će vam se ovako. Game. Onda trebate da skinete crack. I to ću da vam pokažem. FIFA 14 Serack Lipet. Dobro. Samo da provjerim da li je to isto kao kod mene. Jedan, dva, da, jeste. Onda trebate skinuti ovaj crack i onda ovo otpakujete. I onda će vam se pojaviti ovako, kada skinete to, ovako. I da samo idete na ekstrakt, pokazat ću vam ovako, pa mi je ovako lakše. Idete na to, ekstrakt, radna površina, u stvari koje hoćete, mene to baš ne zanima. I onda će vam se pojaviti, pojavit će vam se ovako, onda odite na crack i prekopirate ova tri. Ovako na copy, odete tamo gdje ste skinuli tu FIFA 14 i samo uđete na game i na lijepi. Ja to neću jer sam ja to već uradio. I onda samo ulazite na ovako i launch game. To je bilo to, dragi gledalci, nadam se da sam pomogao. I mi se vidimo u sljedećem klipu. To je bilo sve od mene. Ćao!